Ebikoreso ebibiri nibikozesibwa Omunjuba byokibwe ebiri mu bwato oburikwingana miliyoni 40, obutimba oburikwingana miliyoni 28, beach gain miliyoni 1, monofilament miliyoni 31 hamwe n'ebindi. Lieutenant George Ntungirehi orukomanda wa FPU Buliisa nagira ngu bakiine ekizibu ky'amaani ky'abajuba barikukozesa emiringo etahikire kandi etakwikirizibwa nikwo kushaba abebembezi kubeegaitaho omu kurwanisa omuze ogu. Buliisa district generally enjuba mbi ekirimu kandi message y'inkuhereza fishing community, political leaders and local leaders muri Buliisa district no supporting FP operation tukareba ngo twa joining emikono hamwe twarwanisa enjuba mbi ahari Albert. Major Frank Kanzira or Deputy FPU Commander kando wabajwekile Lieutenant Kano Mase Tukahirwa yarabira bebembezi okureka kutekamu ebyo butegeko mirimo ya FPU ahamayanja omwihanga ogu yashobora ngo enjuba mbi ekiriye kizibu ky'amaani kandi neetagwa kurwanisa n'amaani aho abebembezi abajubi hamwe nabyo kwerinda bine kwimukiramu. Konka finally nzo kwikaha target yitu aba bakirimu abitwotsi ebi bacyangire ku bakiremeire mu njube gembi bakiremeiremu konka message hone yitu very clear ekirikiriya bagirigemo botse bagure ebitimba birungi. Kanzira yashobora ko muzogugumizemu kandi kugura kushara ha sente zihanga aho yayongera kuhamya ngo bazagumuza mu kurwanisa omuzogu. Fereza government hati miliyoni 10 kunoje ngo biriya mutindo eze sente zone bazituma bitimbe birungi mbyo kozese mbyo kujuba birungi bikabire nibitahiza na government umushoro gwa kubenu birga n'umushoro umurungi ha government. Philip Kutegeka wa Buliisa District Fisheries Office yashobora ngo baraye barukurwanisa enjuba mbi abajuba bamwe bagumizemu no barukozesa enjuba mbi. It is kintu kirinka culture, embedded culture ebalimo kiri kintu kizibu muno nikyo kucherero muranga akokagambire ngo sensitization eba continuous egenda maiso. Chairperson w'entebe ya Kashatu Butyaba Town Council Musa Asaba yasima FPU ahabo murumo ogwerukora arikugira ngo bwahati okwate byenyanja kweyonjire ira mu maka gumutu aferwaga abantu batali hansi wa 10 mu mato kusoba ati FPU yaije hawa maiti matutito yaleta mato makotokoto gonzo muyaga bugutera accident sinkazaira abantu kufa mu nyanja karugaho kivere ya muno zeni kya kabiri insamaki wokurora kachi ya biro bino gonzo itu kulembeza tumanyira gonzo muntu bakobana akosa butimba bubi de kachi ye kufuna wakwiba akagenda kuiba akakana n'insamaki nyingi so nikiolokia alawo improvement. Omukwezi ko kubanza omwaka 2017 omwebembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni akatekaho Fisheries Protection Unit okurwanisa enjuba mbi ahamayanja omu Uganda. Gashakwa God Asaba, our Sky Television again strong.